dilancarkan dengan segala apa urusannya dan tidak ada halangan segala apapun. Semoga dari dua Ramadan ini menjadi berkah serta menjadi langgeng dan berkah sakinah mawaddah rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil rasulin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mati ya Allah wa abwabal rizqina ya Allah wa abwabal quwwatina ya Allah wa abwabal syahatina ya Allah wa abwabal afinati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal 'adzabil akhirah wa subhana bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarat dunya wal 'adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hawwin umurana wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana khususan ahli musibah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi Allah wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwahin al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضلك سبحانك عزتي ما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالبركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. استجب دعانا يا الله. استجب دعانا يا رحمن. استجب دعانا يا رحيم. استجب دعانا يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فرج الحم ويا كاشف الغم من لعبده ويغفر ويرحم ويدعو في البلاء يا الله ويدعو في البلاء يا رحمن ويدعو في البلاء يا رحيم في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. دعوهم فيها سبحانك اللهم والتحية فيها سلام والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم